Hola, avui som a Atenes amb el Matteo d'Easy Italian. Si voleu aprendre italià, seguiu el canal Easy Italian. Ciao. Avui li hem proposat un repte al Matteo i és a veure si un italià pot entendre el català. Som-hi? Som-hi. Primer de tot, li diré diferents paraules al Matteo i ell les haurà de dir en italià. La primera paraula és fang. Fan. Fang. Fang. Non so, forse... Fan, no. Per exemple, el fang es fa amb terra i aigua. Fango. Exacte. Coixí. Simile a cuscino? Pot ser. Serveix per dormir. Sì, cuscino. D'acord. Forquilla. Questo è facile. Forchetta. Per menjar. Canalons. Canalons. Cannelloni? No. Sí. Sì? Sí. Ok. Genoll. Genoll. Questo è difficile. Genoll. Genoll. Un aiutino? És una part del cos. És una part del cos. Genoll. Ginocchio? Sí. Ginocchio. Ginocchio. Accident. Accident. Mi verrebbe da dire accidente. Això No. és un fals amic. No, ok. Diria que això que has dit és contratemps en català. Ok. Accident. Quan dos cotxes, per exemple, xoquen. Incidente. Molt bé. Incidente. Aranja. Arancia? Què és una aranja? È un frutto tondo. Sí, Arancione. però arancione no és taronja? No? Arancia è il frutto. Arancio è l'albero. Arancione è il colore. Per nosaltres, taronja és el color, però també la fruita. Aranja Che cos'è? és com una taronja, però quan l'obres és vermell. Pompelmo? Strano. Questo è un falso amico pericoloso. Sí. Lupa. Beh, questo anche mi sa che è un falso amico perché lupa in italiano è il lupo, Il lupo. l'animale, L'animal. la femmina del... O sigui, una lloba. Sì, in catalano? Lloba. E invece lupa cosa vuol dire? Els detectius fan servir una lupa per mirar les proves. Una lente di ingrandimento? Sí. Wow, ok. Barat. Può essere baratto, mercato, contratto? Diria que no. No? Ok. No ho sé. Per exemple, si jo compro alguna cosa, pot ser molt car o molt barat. Ok. Quindi economica. Sí. I què vol dir barato? Il baratto in italiano è uno scambio senza moneta. Per cert, si en els vostres països no s'hi parla català i, per tant, no teniu ningú amb qui practicar-lo, feu-vos membres de la nostra comunitat i així tindreu accés al nostre espai de Discord. Allà trobareu els nostres grups de conversa setmanals, on ens trobem des de 3 a 4 vegades per setmana i tindreu l'oportunitat de parlar i practicar-lo amb tots nosaltres. Entreu a easycatalan.org/membership i veniu a Discord a practicar-lo amb nosaltres. I ara li plantejarem diferents frases i haurà de traduir-les a l'italià. La primera frase és: la llibreta
Me l'emporto a l'escola. Porto i libri a scuola? Potser sí. Libri és una llibreta on tu pots escriure, que és en blanc. No, No? quello è il diario o un quaderno. Un quaderno. Quaderno, quindi porto, ma è plurale o singolare? Jo porto. O sigui, Sì, ma libretta, quindi porto un quaderno a scuola. Molt bé, perfecte. Què faràs ara? Què faràs ara? Che farò? O che fare? No. Ara? Què Che faràs ara? Són 3 paraules. Què che faràs ara? Che cosa fai ora? Sí, molt bé. Molt fàcil. A l'estiu m'encanta menjar síndria i préssecs. Questa è difficile e lunga. Quindi possiamo spezzarla. Sí. M'encanta... O sigui, a l'estiu, Che già qui è difficile. D'acord. L'estiu. a la primavera, a l'estiu, a la tardor, a l'hivern. A l'estiu. Ok, quindi in autunno? No, estate. 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 A In l'estiu. estate M'encanta mi piace menjar mangiare síndria. sindria. Fuori no. Mangiare És un tipus de fruita molt gran, verda per fora i rossa dentro. Mhm. Ok, quindi è totalmente diversa in italiano perché è anguria. Angúria. Sì. Angúria i préssecs. Un altro frutto? E com'è questo frutto? És taronja, normalment, i a fora la pell és com peluda, té com pèl. Ok, kiwi? No, No, és taronja. questo arancia. Con pelle. Che frutto è? La pesca. Sì, quindi in estate mi piace mangiare anguria e pesca. Perfecte. Ets molt amable. È molto Amable. amabile? No. S'assembla molt, potser sí. Sì. Què és amabile? È una persona amabile, quindi molto simpatica, carina. Sí. Ok, Sì. sì. Ahir el Joan estava molt alegre perquè va menjar xocolata. Questa è lunga, però forse è facile. Oggi? Oh, no? Ahir? Ieri. Giovanni era molto felice perché aveva mangiato la cioccolata. Giovanni. El Joan és Giovanni? Sí. Giovanni. No pots pas omplir la banyera. Non porto? No. Porto? Amb tu? No. No. No pots No pas? posso. No posso. No pots. No pots. Sì, non posso. No posso. D'acord. Non è possibile. Exacte. Non è possibile. No pots pas omplir la banyera. Omplir. Per exemple, jo tinc set, m'omples el got d'aigua, omplir. Un bicchiere, no. Tens una ampolla d'aigua, però està buida, i tu agafes aigua i omples l'ampolla. Ah, riempire. Riempire, non posso riempire? La banyera. Il bagno? La vasca? La vasca. La bagnera è? Sì. E tu ti metti dentro? Sì. Ok, sì, la vasca. La vasca. Sì, non posso riempire la vasca. Ah, la vasca. He perdut un parell de mitjons. Ho perso? Un parell? Un parell de mitjons. Un parell? Che cos'è? 2. Una coppia? Sí? O 2? Sí, els mitjons sempre van en parells, o sigui, una parella de mitjons o una parella de policies.
Quindi è una... Mitjons cos'è? Mitjons és una peça de roba. Això és una peça de roba. Això és una peça de roba. Quindi ho perso un... Però perché vanno in coppia? Perquè tenim 2 peus. Ah, quindi ho perso una coppia, un paio di maglioni? No. Això són mitjons. Ah, ho perso i calzini. Calzini. Sì. Ah. No m'ho crec. No m'ho crec. Non ci credo. Jo crec que sí. Sí. Què hi tens sobre la tauleta de nit? Che hai sul... La tavoletta di nit? Che... Sobre la tauleta de nit. Da nit è da notte. Sí? Però che cos'è la tavoletta? Una taula petita. Ah, comodino. Molt bé. Che c'è sul comodino? O che Perfecte. hai sul comodino? Molt bé. Genial, fantàstic. I l'última part que farem és la conversa. És totalment lliure, llavors parlarem de diferents temes, de diferents coses, jo faré preguntes o respondré en català i ell en italià, a veure si podem mantenir una conversa. D'acord? La meva primera pregunta és, quin dia vas arribar a Atenes? Sono arrivato martedì. I com han anat aquests dies a Atenes? Bene. È stato faticoso ma bello. D'acord? I quin dia marxaràs? Torno domani, ovvero domenica mattina, presto, molto presto. A quina hora? Alle 10 l'aereo di mattina, quindi dovrò andare via alle 7 di A mattina. les 7 del dematí? Uau! I a quina hora has de ser a l'aeroport? Arriverò alle 8, ma l'aereo parte alle 10:20. Quindi devo stare un po' prima. D'acord. D'acord. I has vingut amb una maleta molt gran? No, solo la cosa più pesante è tutta l'attrezzatura. Computer, la macchina fotografica, ma poi è leggero. És la primera vegada que vens a Grècia? Sì, in Grecia no, in Atene sì. I on havies anat? On havies anat? Questa mi esce difficile. A quins altres llocs havies anat? Havies anat? Non so. A quins altres llocs de Grècia havies anat? Ah, ok. Sono stato nelle isole e nel nord, a Thessaloniki. Oh, és bonic, oi? Sì, bello, molto bello. Vam conèixer una noia d'aquesta zona i ens va dir que era molt, molt, molt bonic. Sì? Vam conèixer una noia, Sì? una dona, Ok. i ens va dir que era molt, molt bonic. Sì, bonic è buono, bello? Bello. Bello, sì, è bello e poi è sempre sul mare, quindi però è più freddo. Poco, ma più freddo. Molt bé. T'ha agradat fer el vídeo amb nosaltres? Sì, mi sono molto divertito, mi sto divertendo molto. Faticoso a volte, ma divertente. Molt bé, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Matteo, per aquesta col·laboració. Ens veiem al pròxim vídeo. Si teniu més paraules, frases o altres coses que veieu que hi ha en comú amb l'italià, ens ho podeu escriure en els comentaris. Recordeu a seguir Easy Italian i res més. Moltíssimes gràcies i fins al pròxim. Que vagi molt bé. Adeu! Ciao!